Abahanuzi b'ibyamamare hirya no hino ku isi n'abantu nkatwe twese bambaye inyama n'amaraso, yewe bafite n'ubuzima busanzwe nk'ubw'abantu bose uhura nabo bagenda, ariko nanone ubwamamare bwabo bubakururira icyizere n'igitinyiro bidasanzwe, ari nayo mpamvu bakora n'amanyanga cyangwa se amakosa bigoye gutahura bitewe n'uko umutekano wabo ucunzwe cyangwa se n'ubuzima bwabo buba buhambaye ugereranije n'ubwo tubamo twebwe abantu basanzwe. Mu nkuru yacu ya none tujye kugaruka kuri TB Joshua, umuhanuzi w'icyamamare wafataga ku ngufu akanica urubozo abayoboke be, kuko icukumbura rya BBC ryabigaragaje. Jewe Diarani Claude Nzamurambaho, hanyuma udukurikiye ku Ishyo TV, reka tuguhe ikaze. Niba aribwo bwa mbere ubanye natwe, byiza nuko wakanda subscribe kugira ngo iteko ujye ubona amakuru yacu uko tuyatunganije ajye akugeraho uri uwa mbere. Ibimenyetso by'ibyaha bikomeye no gufata ku ngufu by'uwashinzwe rimwe mu matorero ya gikirisitu akomeye ku isi byavumbuwe n'ikinyamakuru BBC cy'Abongereza. Abantu bagera muri za 40 bahoze basengera mu Synagogue Church of All Nations bavuga ibikorwa bibi cyane birimo gufata abagore ku ngufu no gukubita, kuvanamo inda byakozwe na TB Joshua wo muri Nigeria, wo mu gihugu cya Nigeria, bari uyoboye iri torero. Ibi bikorwa bavuga ko byabereye mu nzu y'ibanga irira rwose mu myaka hafi 20 yose ari abayoboke ba TB Joshua, ari nako akomeza kubakorera iri yicarubozo ndetse no kubahohotera. Church of All Nations yasubije kuri ibi birego, ariko yavuze ko n'ibindi nk'ibi byavuzwe mbere hose nta shingiro byari bifite. TB Joshua uyu tugarukaho yapfuye mu mwaka wa 2021. Yari umuvugabutumwa wamamaye cyane kandi wakurikiranwaga n'abantu benshi cyane ku isi kubera ibitangaza byinshi yakoraga, uko tuza kubigarukaho. Icukumbura rya BBC yamaze imyaka 2 yose ryabonye mu bikorwa yagiye akora harimo ibi bikurikira. Abatangabuhamya bagera kuri za 40 bakorewe ihohoterwa cyangwa iyicarubozo na Joshua, barimo guhohotera abana, kubakubita, kubaboha ndetse n'ibindi bitandukanye. Muri abo abagore benshi bavuga ko Joshua yabakoreye ihohoterwa rishingiye ku gitsina, harimo abavuga ko yabafashe ku ngufu kenshi mu gihe cy'imyaka muri yanzu twagarutse haruguru irira rwose. Ibirego byinshi byo guhatirwa gukuramo inda mu rusengero nyuma yo kubafata ku ngufu. Hariho umugore umwe uvuga ko yavanyemo inda zigera muri 5 kandi zose yatewe na Joshua bitanyuze mu bwumvikane, ahubwo binyuze ku gufatwa ku ngufu no kubanza kubabazwa. Amakuru menshi y'ababibonye banabizi neza bavuga ko Joshua yakoraga ibitangaza byo gukiza. Ibyo bitangaza bavuga ko bitari ukuri, ahubwo byerekwaga abantu za miliyoni ku isi kugira ngo arusheho kwikururira no kuba mu mitima y'abayoboke be. Kure y'urusengero rwe iragosi, Joshua yarahafite inzu y'intumwa ze yakoreragamo ayo mabi menshi nk'uko ababibonye babivuga. Umwe mu bakorewe ayo mabi ni umugore w'umwongereza witwa Ray, yari afite imyaka 21. Ubwo mu mwaka wa 2002 yataga ishuri muri Brighton University mu Bwongereza, yahava akajya gukorera iryo torero. Yamaze imyaka 12 ari umwe mu bitwa intumwa za TB Joshua baba muri yanzu y'ibanga irira rwose. Yabwiye ikinyamakuru BBC dukesha iyi nkuru ati, twese twatekerezaga ko turi mu ijuru, ariko twari ikuzimu, kandi ikuzimu haba ibintu bibi cyane. Ray avuga ko TB Joshua yamuhohoteye bishingiye ku gitsina kandi yamaze imyaka 2 yarahatiwe kujya aha wenyine, avuga ko yakorewe ibibi ku buryo kenshi yategereje kwiyahura muri iriya nzu.
Ray akiri intumwa ya Joshua aha yari kwigisha mu itorero riri muri Nigeria Synagogue Church of All Nations ikurikirwa na benshi ku isi, ifite televiziyo ya Kristo yitwa Emmanuel TV n'imbuga nkoranyambaga zikurikirwa na miliyoni nyinshi z'abantu. Mu myaka y'1990 no mu ntangiriro z'imyaka y'2000 abantu ibihumbi za mirongo bavuye i Burayi no muri Amerika, muri Aziya y'Amajyepfo na Afurika bajya ku rusengero muri Nigeria ngo barebe Joshua akora ibitangaza byo gukiza. Nibura abantu 150 bahasuye barahagumye ngo babane nawe muri urwo rugo rwe i Lagos, bamwe bakahamara imyaka irenga 10. Intumwa ze zirenga 25 zavuganye na BBC zo mu Bwongereza, muri Nigeria, muri Amerika, Afurika y'Epfo, muri Ghana, Namibia no mu Budage, zitanga ubuhamya bukomeye bw'ibyo bahuriye nabyo kuri iri torero. Ibiheruka bikaba ari byo bakorewe mu mwaka wa 2019. Benshi mu bakorewe amabi bari mu myaka 10 ubwo bajyaga bwa mbere kwa Joshua. Bamwe mu bavuye mu Bwongereza bishyuriwe ingendo na Joshua bafatanije n'amatorero yo mu Bwongereza. Jessica Kayimu wo muri Namibia avuga ko ibibi yabayemo byamaze imyaka 5. Avuga ko afite imyaka 17 yonyine bwa mbere Joshua amufata ku ngufu, kandi ko ibyo byabaye kenshi bigatuma akuramo inda inshuro 5 aba aho hantu nk'intumwa ye. Yabwiye BBC ati gukuramo inda byari ibintu biberaho mu ibanga, uburyo twabikorerwagamo nabwo bwashoboraga kuduhitana mu marira menshi. Jessica Kayimu avuga ko yafashwe ku ngufu inshuro nyinshi na Joshua gakuramo inda 5 zose. Abandi babajijwe bavuga ko bambuwe ubusa, bagakubitwa insinga z'amashanyarazi n'ibindi, kandi kenshi bakabuzwa gusinzira. Ku rupfu rwe mu mwaka wa 2021, TB Joshua yashimagijwe nk'umwe mu bapasitoro bakomeye cyane mu mateka ya Afurika. Uyu wakuriye mu bukene yubatse itorero rikomeye cyane muri Nigeria, ryaje kuzamo abategetsi, ibyamamare, abakinnyi mpuzamahanga b'umupira ngo bafatanye nawe. Gusa nanone ni umuntu utaravugwagaho rumwe cyane ubwo inzu yo gucumbikira abaje mu masengero ye kuri iri torero yahirimaga mu mwaka wa 2014, hagapfa abantu bagera mu 116. Icukumbura rya BBC yakoranye n'ikigo mpuzamahanga Open Democracy ni irya mbere rijemo abantu b'imbere mu itorero bakavuga ibyo banyuzemo. Bavuga ko bamaze imyaka bagerageza guca amarenga y'ibyo babamo, ariko bahitaga bacicikishwa. Bamwe mu batanze ubuhamya bo muri Nigeria bavuga ko basagariwe bagakubitwa, ndetse umwe akaraswa nyuma yo kuvuga ko bamagana ihohoterwa no kutagaragaza amashusho yaryo kuri YouTube. Mu mwaka wa 2022, itsinda rya BBC byagerageje gufata amashusho y'iyo nzu y'itorero riri i Lagos rihagaze mu muhanda, ariko abashinzwe umutekano wayo bahise barirasaho amasasu ndetse bararifunga mu gihe cy'amasaha runaka. BBC yavugishije Scania kuri ibi birego biri muri iri perereza, ariko abakuriye iri torero ntibagira icyo babisubizaho. Gusa bahakanye ibirego byose TB Joshua aregwa. Baranditse bati guhimba ibirego bidafite ishingiro ku muhanuzi TB Joshua ntabwo ari bishya, nta na kimwe muri byo cyari gifite ishingiro. Bane mu Bongereza bavuganye na BBC bavuga ko babwiye abategetsi mu Bwongereza ibikorwa bibi bakorewe nyuma yo gucika iryo torero, ariko nta cyakozwe nyuma y'ibyo. Umugabo n'umugore b'Abongereza banditse email y'ibyo bavuyemo n'ibimenyetso by'amashusho birimo gufatirwaho imbunda n'abagabo biyita abapolisi, bakaba kandi n'abayoboke ba Sikonio.
ubwo bageze kuri ambasade y'Ubwongereza muri Nigeria muri 2010 bahunze iri torero. Muri iyi email umugabo avuga ko umugore we yafashwe ku ngufu kenshi na TB Joshua. Yaburiye ambasade y'Ubwongereza ko abandi bongereza bakiri muri iyo nzu ya Joshua bakorerwa amabi, nawe avuga ko ntacyo abategetsi babikozeho. Ni kigaragaza ko TB Joshua yari afite ukuntu akomeye ndetse n'abategetsi bamutinya. Aneka avuga ko hari benshi batarabashaga kuvuga ibyo bakorewe na Joshua kubera igitinyiro yari afite. Ibiro by'ububanyi n'amahanga by'Ubwongereza ntacyo byavuze kuri ibi birego, ariko byabwiye BBC ko bifata mu buryo bikomeye ibirego by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina no kugirirwa nabi ku Bwongereza bari mu mahanga. Itorero rya Joshua rikomeje gukora na nyuma y'urupfu rwe, riyobowe n'umupfakazi we Evelyn muri Nyakanga umwaka wa 2023. yayoboye ibikorwa byo kuzenguruka muri Espagne mu masengesho. Aneka wavuye i Derry mu Bwongereza mu Bwongereza akajya muri itorero rya TB Joshua ubwo yari afite imyaka 17 yonyine. Yabwiye BBC ko yibaza ko hari abandi benshi bakorewe amabi bataragira icyo bavuga. Yizeye ko hazaterwa indi ntambwe mu gushyira hanze ibikorwa Joshua yakoreye abayoboke be akiriho. Agira ati, nibaza ko Synagogue Church of All Nations ikwiye gukorwaho iperereza ryimbitse mu kumenya impamvu uriya mugabo yabashije gukora ibyo byose mu gihe kirekire kuriya. Ngayo nguko rero aya Joshua n'abayoboke be, ndetse nk'uko bigenda bigaragazwa n'abantu batandukanye basengeraga muri Synagogue Church of All Nations, bavuga ko ihohoterwa yagiye abakorera ririmo gukubitwa, gufatwa ku ngufu ndetse no guhatirwa gukuramwo amada, gufatirwaho imbunda, kurara badasinziriye n'ibindi byinshi. Guca urubanza ni ukwa Yesu, umuhanuzi ni uwayo. Niba koko ari byo nk'uko yabivugaga, reka adutegereze tuzamenye ibindi bizasohoka kuri ubugizi bwa nabi abayoboke ba TB Joshua bamushinja. Ngenda ari Claude, Nisho TV, mukomeze mudukurikire mu bihe bitandukanye, mugiye mubana natwe kugira ngo mumenye amakuru abagezweho. Ciao, Imana ikomeze ibishimire.